Dalje lopta za Jugoslaviju, Mihajlović, nema ofsajda, evo Mijatovića. Hoće biti brži, ipak Mijatović spretniji, da li je to šansa, Mijatović, gol! 1:0 za Jugoslaviju, Peđa Mijatović, kakvo majstorsko rešenje i 1:0 za Jugoslaviju u 28 minutu. Eto šta je iskustvo, šta je ipak kvalitet, ispao iz igre Nesta i onda majstorska reakcija Mijatovića. Pogledao je gde je Buffon i doneo vodstvo Jugoslaviji. Sjajan potez kapitena i plavi vode, odnosno u ovom slučaju beli. Obratimo pažnju. Najpre izbacio Nesto iz igre i pogledajte iz kakvog ugla je, iz kakve pozicije je savladao Buffona. Bravo za Jugoslaviju, bravo za Peđu Mijatovića. 1:0 u... Mihajlović prilazi 16-tercu, još uvijek Mihajlović, namešta se i bacio se šanse, Kovačević, gol! 55. minut, Darko Kovačević. Kakav poklon Kovačeviću za zlatni jubilej u dresu reprezentacije Jugoslavije. Njegov 9. gol. 55. minut. Dosta sretno, mora se priznati, ali nije važno. Važno je da je lopta ušla u mrežu. Evo posudarca Mihajlovića, Rihi Lahti se bacio u noge, lopta se odbila i pala tamo gde smo mi priželjkivali pred Darka Kovačevića, koji je smireno šutirao pored golmana. Da vidimo hoće li se nešto izroditi iz ovog slobodnog udarca. Prekršaj u napadu i da vidimo crveni karton. To znači da je 11-terac onda. Crveni karton za Reinija, a Mihajlović ima priliku da sa bele tačke u 85. minutu povisi prednost reprezentacije Jugoslavije na 2:0. Guljejev. ...32. minut. Prilika da se postigne pogodak. Predrag Mijatović. ...37. gol Mijatovića za reprezentaciju. U 69. utakmici Predrag Mijatović je postigao i 3. gol u kvalifikacijama. Da još jednom podsjetim, protiv Italije bio je strijelac jedinog gola, a protiv Finske također je postigao pogodak. Emin Guljejev. Lazetić. Mijatović. I da li je to pogodak? Milošević je bio tamo. Naravno to moramo vidjeti i na usporenom snimku. Pogodak je, sve je bilo regularno. Lazetić je uputio loptu iz daljine. Pogledajte još jednom. Lazetić je uputio loptu i tamo je golman pokušao da spriječi taj pogodak. Milošević je bio tu da gurne loptu u mrežu, ali ipak je lopta bila prešla gor crtu. Bu sözleri elbette bir kadar etik normalardan uzak idi. Ona göre futbolçularımız birinci oyunda elə rəqiblərini bu cür cəzalandırdılar. İndi isə Serbiya Çernogoriya futbolçuları hesabı açırlar. Branko Bosković
görüşün 27-ci dəqiqəsində müdafiəçilərdən yayınıb və topu Kramarenko'nun qapısından keçirir. İndi müdafiəçilərimiz cərimə meydançası qarşısında çox kobud səhv etdilər. Budur, diqqət yetirin. Mərkəz müdafiəçiləri bir-birlərini Evo dobrog centar šuta, prilika, gol! Dragan Mladenović, 1:0 za Srbiju i Crnu Goru, debitant na ovoj utakmici. Dragan Mladenović postiže gol i 1:0 vode plavi. Konačno pogodak, konačno gol. Isplatila se ova inicijativa, a nikog sada srećnijeg od Dragana Mladenovića, koji je eto na svom prvom nastupu u dresu sa državnim grbom konačno postigao gol i na najlepši mogući način započeo reprezentativnu karijeru. 1:0, 73. minut, vraćena lopta i zaista se sjajno snašao Dragan Mladenović. Plavi vode. Šansa, Buffon brani i niži gol! 1:1, Saša Ilić! Sada ulazimo u paklenih 10 minuta. Konačno pogodak, koliko su naši igrači zaslužili taj gol večeras i uspeli u 82. minutu da ga postignu. Evo kako ga je postigao Saša Ilić, Krstajić je bio tamo, Buffon odbio, a onda kapitan Partizana. Ali i ova postava i ovaj sastav naše reprezentacije čini se može dosta, vidjet ćemo u ostalom sami. Evo pogotka Vukića, 1:0. Fantastičan gol Zvonimira Vukića i već posle 3,5 minuta Srbija i Crna Gora vodi sa 1:0. Majstorski udarac Vukića, sada ćemo to verovatno vidjeti na nekoliko usporenih snimaka, ali eto iznenađenja za domaćine. Na bližu stativu zaklonjen je bio Paul Jones i zaista majstorski pogodak fudbalera Šahtjora. Vukić postiže gol na svojoj 8. utakmici i sada Savo Milošević, odličan dribling, odmah prilika za kontranapad i dalje Milošević, Vukić, Ljuboja, čak 4 naše igrača u fazi napada, ali evo i Brnovića, ipak evo Vukića, Milošević i gol! Pogodak Save Miloševića, 2:1 za reprezentaciju Srbije i Crne Gore i konačno gol za kapitena na eto 80. nastupu u dresu naše reprezentacije. Savo Milošević stiže do gola 33. ali gola koje je postigao posle čitavih 20 meseci. Dugo je dakle trajao taj niz bez pogotka, međutim evo sada sjajnog gola. Ponovo lopta za naše, Ljuboja, Vukić, odlično sada prema Đorđeviću, ubacit će se Milošević u sredinu, prilika za Ljuboju, Ljuboja i gol! 3:1 za našu reprezentaciju, konačno gol Danijela Ljuboje, prvi u dresu našeg tima i zaslužio Ilija Petković ove čestitke. Naravno da ćemo posle ovog rezultata i ove večerašnje utakmice još možda više žaliti za evropskim šampionatom i zbog činjenice da će Vels igrati u baražu, a mi ne, iako smo evo u pragu da ga drugi put za svega mesec dana savladamo.